Atëherë, le të fillojmë aktivitetin tonë me përshëndetjen e përfaqësuesve të prefekturës. Sekretarin e përgjithshëm të prefekturës, zotin Kasëm Cenaj. Nderuar prefektus të ambasadës greke në Tiranë, nderuar zotin drejtor i qendrës Vaka, nderuar prindër të dashur nxënës të shkollës internacionale. Ju uroj sukses të gjithë atyre që do të vazhdojnë të mësojnë gjuhën greke në shkollën internacional, shkollë e cila është bërë në një kohë shumë të shkurtër një nga shkollat më të mira të qytetit të Vlorës. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese në kësaj qeverie. Le të dëgjojmë edhe përshëndetjen e përfaqësuesit ambasadës Greqisë në Tiranë, zoti Dikalivi. Κυρία Δήμαρχε της Βλόρας, Zoti Nënprefekt i Vlorës, κύριοι διευθυντές του Διεθνούς Σχολείου, zotërinj drejtues të shkollës internacionale, εκ μέρους του αγαπητοί φίλοι, miq të dashur, εκ μέρους του πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία, κυρίου Νικόλαου Τάζη, nga ana e zotit ambasador të Greqisë në Tiranë, zotit Pazi. Έχω τη χαρά να σας μεταφέρω έναν θερμό χαιρετισμό. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μάθουμε ότι η πρωτοβουλία πιάνει τόπο. Dhe do të jemi të kënaqur të marrim vesh pikërisht kjo piknisje do të zëtë vend. Και ότι όλο και περισσότερα παιδιά θα θελήσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Dhe se akoma më shumë fëmijë do të duan të mësojnë gjuhën greke. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ju faleminderit gjithë. Atëherë një përshëndetje nga drejtori i Shkollës Internacionale. Të nderuar pjesëmarrës, kam nderin edhe kënaqësinë e veçantë që në emrin tim dhe të stafit pedagogjik të shkollës të përshëndes të gjithë ju që jeni këtu për të marrë pjesë në këtë eventiment të veçantë dhe tepër të rëndësishëm e domethënës. Që qysh në fillim, në momentin e parë, u treguan të gatshëm për të mësuar gjuhën greke rreth 140 nxënës ose afër 30% e tyre që flet jo vetëm për dëshirën për të mësuar gjuhën greke, por dhe për dashurinë që kam për popullin grek. Unë besoj dhe shpresoj që këtë nisur ta çojmë më përpara, duke bërë që mësimi i gjuhës greke, i gjuhë kaq të lashtë e me kaq histori, gjuha e një populli fqinj, të mos jetë më fakultative, por të bëhet pjesë e programit tonë shkollor me mbështetjen, padyshim, dhe të atyre që sot bën të mundur realizimin e kësaj nisme. Ο Ισμαήλ Κεμάλ Βλόρα είναι ο τολμηρός ιδρυτής αυτού του κράτους. Αυτός λοιπόν είναι ένα υπόδειγμα και για όσα παιδιά θα συμμετέχουν στον κύκλο της Ελληνομάχης. Ο Ισμαήλ Κεμάλ Βλόρα ήταν ελληνομαθέστατος. Και όταν ίδρυσε την πρώτη επαναστατική αλβανική κυβέρνηση, 1912-13, από τα 13, αν δεν απατώ, με μέλη εκείνης της κυβέρνησης, οι 10 ήξεραν ελληνικά. Να που η ελληνική γλώσσα προσθέτει πολιτισμό και ενισχύει και γρανιτώνει το συναίσθημα του Αλβανού και την αγάπη για την πατρίδα του. Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μία κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό
Κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια, χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι ή αλλιώς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά, και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λένε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω. Και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας έτσι όπως νιώθει. Και η θάλασσα είναι απέραντη. Τα πουλιά μυριάδες. Οι ψυχές όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν.